Insecurity ikoretwo Olmoran na igakorwo githiga irehagwo ni andu maumaga tiati ni ati tureka uhoro wayo ni tuongereire thigari tugathondeka district njeru kana wakenda sub county itagwo Kirima tukarehe OCPD hau police division hau tukanjiriria ku station ikosi cia police na GSU area yo tugathii na mbere thirikari yakwa tariu mĩerio yahituka jakete makiria ma kilomita 400 mabara cia Maramu nigetha both raia na birithi cikahota gwikatia gugithii kuhitana na ito ici. So ni kaundu historical gakoretwo ho kaumaga Tiati constituency tondu Tiati historically itumathina tungi twagirire gucuvwo ni thirikari, but we are on top of it. Ithu enyewe tukongererwo reservist na maundu mangi maingi muno tureka tutatinda tugitangatha muno tondu uria uratangatha nduitoio nacio ni irimatu noguo iramenya strategy yaku. So tutikienda gugitangatha mothe ma security no nyende kwashua mundu ara kipia na Mukenya wothe we are on top of it na gutiri hindi ito ishikahota thirikari. This is not possible. We are the only county ihotete na maguru mayo gwikinyia handu igithii thoko ya bia ku issue infrastructure bond 1.2 billion shillings for 7 years. Twake fara tairiku ta center ya Karuga ta town ya Doldo ta town ya Posta ta town ya Kararu ta town ya Matanya. In another 4-5 months town issue ciguko ci town center very modern to cina fara well planned, cina rami, cina drainage, cina matawa. Tureka uguo niki nigetha tu attract biashara center icio biashara cio kari niho ciana citu cionagira mawira.